Dozo ulire abone balonzi bebali sekula amagali gano gali kuletera kampu edindi okufirwa obululu n'obuwagizi kubanga tojja kutola nti abantu bono bakosise kikunsukire ate bali kosabaliza bali kwenda mu obululu kuba abantu bakutambulanga n'ebiso tikiberega no wonka ebugwere mwakiwulira ko enuma awo ngakulangana kuli ebugiri kaliro amasese gavuze mu koko olunaku olwaide ya wabaire wembeera nti waliwo omuwagizi w'omu ku kampu ndala mu Bulamoji North West yalumbye omusirikale alina emundu ng'amukoba ati otaba wano na mundu tituli kwenda Honorable kandidate owundi ayogerere gano kuba kampu eri wagati wa Honorable Frederick Ngobigume ni George Patrick Kasaija akalulu kali kuniyoka eyo kuba wabaire nga webikobebwa nti kampu ya Kasaija erobere yaguma okwideno buti aga amasasi gabaire munansololo aye kyavire ku kintu omuwagizi yalumbye omusirikale alina emundu bamukubye isasi wana era nga we tuli kwogera sawa security team ekalire etyaime kumbere eriye amina munange Dr. Isma ndikuwa tulinge kukuku tukube kukutochi mu bantu abesimyo ndera mu kibuga eky'idindagano gene tutandikire ku bwameya akalo kaine ngeje kali kuchuka mu kuku tidi mu abaina ndemwe muri kukibona olutalo luli wagati wa Kezala Baswale ki lutalo in fact ya okunonia akalu okuli kwa Kezala Baswale ni Kasolo tuchete ebigambo ebyo byonka ebyo ndikubona nga byongere mu Kasolo kabiri amani wangulu tidi kubwe muri kubibona kuli yeyo aye ifa abatambula mu bantu tulinenge je tulire ebigambo mu bantu yakati ekikunsu kino ekiba kyegaise kabiri omala gafunda kunono tidi mwe muri no nemonti akalulu kuba Kasolo alikogera ebigambo bibitirivu ino okutwaliza awalala akalulu kabaire nga kazira mwino ibugumu paka wekitibwa Baswale Kezala bweyangiremu ibugumu lyatandika okola ki okuba mu kalulu ako akobwa meya era nga bugire okukyoluna kolwa leero nga Kasolo ni Haji Nagai kubwa meya nga kabi Kasolo kuba Kasolo abaire ali mu kifo sebo kibaire kya kusatu numeno abaire ali numeno bugire kya kuncho sebo nga Kasolo ali mu kifo kya kubiri nga Haji Nagai ali mu kifo ekisooka era awo tuli kubona aye nga ate ebiva era biragira erala nti singa tutambula tutyo ebifo bigabye bulala kale abantu nawo era abantu buti bali kuwuliza Kasolo kyakoba bawuliza Baswale kyakola ki kyakoba era nga Kasolo wale balina kyayogere ku Baswale banonia Baswale bawuliye kyayogera kwani ku Kasolo Baswale abalina kyayogere ku Kasolo banonia Kasolo babone kyayogera kuki bali akamwine mbumeya itasula mutawo ku Baswale anti bene bayine bigambo byabe aye nga wolingira akalwa kokobwa meya kwegamba katubwe kali kutambula then aside yeno mu east mu Jinja East Jinja East bujiro okunona kolwa lero nga akalulu kalina engeje kali kukyukamu era nga owa independent ni Mwami Geme Nathan Nabeta actually akalulu kayo kakyuse muna kuina by the way muna kuina donka nga owesa wali wangulu ate kabiri inumwale abaire nga wekitibwa Nathan Nabeta then kwaira ku wa flag bearer wa NRM ayi kai bikyusemu kai Nathan Nabeta nali mu kifo ekisooka kabiri owa Nupu Batua yaba mifo ekyokumeka sorry gundi mwiru yaba mifo ekyokubiri obululu obonga bwoli kuba mweto kyoti woja gansi abantu bali babiri mulesi mwiru na Igeme ekyo ikiriza loba anti era nekyo kyendiko bujiro okukyolwa lero so mu maisa kyensobera ati kabiri bunajo kucha ena kwebiri esatu ina nga Igeme abali gangulu kutobo okusinga kwataawo kubanga abantu gansi bali kubona omusana guli kwaka
amadde gali bali nga bali kwekifu ku maiso bali kubona bulungi ayi abantu bakaka in fact katufunda ni Nathan nabeta ono abantu bangi bali kuvayo babwekukanga amaiso buti nga senior wange wayogere ku nti kukyameeya buti woba olingire kukyameeya tulina tiimu ibiri tiimu nkuuma itaka ne tiimu nditwala